Manipur Jal Jeevan Mission li makamashung MP Dr. Akhoijam Penhaira. Official beneficiary data mikhavai yarili kasathaira. Manipuri Linthoi Chanambam na Junior Judo World Championship li medal yui khare Indian ngasahaira. Leisalala Tangkhul Express Pvt pao Rinyaophi Ningshen ina dalei pao bing may saina anangrumsa. Manipur li Jal Jeevan Mission JJM li makamashung le hairada inner Manipur MP Dr. Akhoijam Bimol na makamya pongshok haira. Aja hontang pao me pingli MP Dr. Bimol na kahang sarkarna JJM achievement claim kasaji kajangkhat eina mangarai cha thua. Jal Jeevan Mandralaya eina kakhui official dedali paisinda Dr. Bimol na kahang pay 2019 kala marang 2025 we alungli Manipur with 3.59 lakh rural household li functional tap water supply connect sami haira the center na report sai. Wuivang luba 1,222 crore shijina da hanga. G 1,078.82 crore na central share kala 124.3 crore na state share na G. Ka MP with ground inspection li naday hang take we hawa. MP Bimol mashana kung trada akha langdali bayang haira. Na jaw pubala kiyam ge kala patsoi zangda kung bing juwe shimlakli dui mikhavai tap water connection maleilak to wadhanga. Dr. Bimol na kahang shogar record na household Traka beneficiaries jithaida makamashung list semhawa. Kajangkhatli connection maleilala cases kaikali shimkur akawe members ngadaday dana tap connection sampangahai official JJM portal li zangsai da hanga. Kaikali village Pradhan Kala village water and sanitation committee VWSC we meeping atum kawungli connection kami mataymana kajila hanga. MP Bimol na Manipur High Court li public interest litigation PIL thasanghaira yarili Tangkhul tiaumai thuida pungkhani drinking water supply mikhavai judicial intervention ngagaw haira da hanga. Maram hi parliamentary race sada kalakarotli khuiwada awi shuruk sahaira. Ka khangarar hi mi akha la MP akha mangna mangarar mara. Ara nganinga da accountability demand saki kajihi yari wili khalei na da MP Bimol na hanga. Itumna paning ungbai Manipuri Jal Jeevan Mission scheme we ot mathada magasa pau khare kumaina shok mamanda scheme jiwe ot magasali makamashung leida khalei pur khangai pur dalei. Senapati district shong maram khulend khulakpa maram khulend mathak kala Maram Makalila JJM ot kasali makamashung kare pau shokhaira. Scheme juwi ot mathada masala sahaira the website li kazang le hawoji. Jal Jeevan scheme we saran masa kami wuivang thui gahaya damni pungjam warang ngarai kala paure khung ping kala kachai nala makamyang hawaw kahain le. Tengnopal district lila narum khu eina khoibu khu noni district we nongbud Bishnupur district we Pubala Kuping Hinala JJM website we dashboard li makamashung pau zangad makamya pongshok kahaile. District ngatatay da we ko ngatatay da JJM scheme we makangi leida kalehi ngarai changaroka. Scheme juwe beneficiaries list li kazang bingli tiradep sang mi haira da dashboard li chan sang hailaka Kajangli makami pao alaming at the day the way in a shokhaira. Shorkar we portally zangdakle official JJM beneficiaries dadaji mikhavai and baby mol yarili kasathaira. Manipur we judo star Linthoi Chanambam na Junior Judo World Championship li Thorinchan kasem sampang haira. Linthoi hi India we in a Junior Judo World Championship li medal sampang karing asahaira. And a woman 63 kg category bronze sampanga. Ngahanji aya lima biruli ngareoda
Lintoi na Netherlands with Johnny Gillently Yuikuya. Makhu 2025 lila Lintoi na Berlin Junior European Cup li Maikaya Sampangda ngahan jili Indian na gold medal Yuikare ngasaya. Zingkum Trada Jugo Lintoi he Inspired Institute of Sports IIS Karnataka li train saya. Kala awi zudo shongza manila kahai zingkum chishat atamaina mayang imfali haupokachi. Zudoli mga khava wuivang Lintoi li 2024 Pradhan Mantri Rashtriya Bal Purashkar la mihaira. Hongung Hongwa Kasa Khalangyur Amur Falcon Damenglong District li Ungzang Pokhaira. Kum Kachida Vanau Yurji District Chili Tadraha Kalangapei we alungli Chia. Amur Falcon Ting Ting we kilometers Ting Panga Taruk Shikawi Shongza Kum Hada Siberia we eina Mamanda Damenglong li Asam. Kalachi we eina Baiva Shum Laga Southern Africa Vakashungna. Ajikum Vanau Bingji Go Ground Village li Pokhaira Gachi ID Pao Sampanga. The Menglong Forest Division Gala Village Authorities, the Menglong District we long at the Datana, Koka Sada, 2015 Kum we in a Vanau Urgili, Nga Kami Oting Root Quira Hira. Kum Hada Vanau Pingji we Shongza Takavai, Forest Department Manipurna, Wildlife Institute of India Lingshikta, Vanau Ur Aka Kanili Satellite Transmitter Panmia. Ajukum la Jada Kani Katumli Panmi Luira Dalei. China atum we research lila ngachona. The Menglong li Amur Falcon Pingji matailak eina trillion kala conground pamli sam chia. Manipur li thank you cases chungsang da khalei maram li review gazi pamhaira. Commissioner cum Secretary to the Governor of Manipur Sumant Singh Nathanda review gazipji ajahon direct Thang NHM Conference Hall li pama. Kachang we thank you cases machine gala khare kumli ngatamda cases maram ngasan haira. Thank you kamsa chiaka how ka phok pam we eina kham ka khui source reduction kaja hajang phar khawai pam swida ngasak hina ot shok mai thui kachi arana kachi hangda hajang pharasang khawai apam maleng ngasak la shimkhur gala yarili shiru khui ngasak khawai kasat haira. Review Gazib Juwitili Manipur Director of Health Services Chamber Lila Local Clubs we Minginin Ping Zangda Imphal Urban Areas we Minginin Ping Gazib Pamhaira. Thank you Mashok Ngasak Khavai Kasali Local Club Volunteers Ping Lunsanlak Ina Shirukwi Khavai Director Jina Kasata Atumni State Urban Health Teams na Source Reduction Technique Tamjithaira da Hanga. Local club members Ashas, Urban Health Facility Staff, Kala, State Urban Teams ng Rumda Intensive Source Reduction Drive Zadra Kachi Ngasan Haira. All India Police Wrestling Ngahantli Manipur Police na mathalak ina Sahira. Hang Shinida Kamade, All India Police Wrestling Cluster 2025-26 Ngahan P. Kachang Mudaband Karnal Haryana Li Rungmi. Chili Manipur Police Personnel Vakazang Pina Mathalak ina Saka Hai Wuivang Aya Manipur Director General of Police DGP Rajiv Singh Nathum felicitate Sami Haira. Ngahan Chili ASIS Rani Devi na Arm Wrestling li Sina Mohor Yu Haira. Constable P Nandajit Singh na Bodybuilding 60 kg category li Sina Mohor Kala. ASIM Memja Devi na Arm Wrestling li Silver Sampanga. DGP na atumui performances kala dedication ti maya khangai pangshoka. Atum na shiru kui ka haiji sportsmanship spirit di kagatom kala Manipur Police Force li mai khaya kuyung mi haira da DGP jina masot miya. Delhi li kem sada khalei Manipur BJP MLA Magadat Thuruk aya Manipur Bhavan li kazip pamhaira. MLA Magadat Thuruk, former Chief Minister and Piren Singh Gala Speaker TH Sadhyaprada Zangda crucial meeting Pamaji. Manipur Popular Shorkar Sem Khawai Kapo Maram Ling Sunda Central Akhoka Bingling San Khawai Adum Delhi Ajahon Tarik Madiwena Pamdaklena. Aya Atum Manipur Bhavan Di Kazipta Popular Government Sem Khawai Shongza Ngasanaji.
Former Chief Minister and Biren Singh Kala Speaker TH Satyaprada Lingasoda Leishangtem Susindro Meite Thaunaujam Shyam Kumar Khong Pandabam Ibom Ja Singh Rajkumar Imo Singh Heikam Dingo Singh Dr. Sabam Ranjan Singh Sabam Kunjashkwar Kepa Singh Karam Shyam Khondaujam Govindas Thaunaujam Pasanda Singh Yumnam Kemchand Singh Laurembam Rameshwar Meite KH Raghumani Singh S. Premchandra Singh Dr. Ushman Diban Singh SS Olish Dinganglung Kanmei Thongam Piswajit Singh Kumukcham Choi Kisan Singh Thangjam Arun Kumar Soraisam Gibi Devi Khongkham Robindro Singh Thongbram Robindro Singh Paunam Projan Singh Atum Gazib Chili Zangada Northeast Life Pau Mishoka Gazib Chili MLA Mati Thokchom Radeshyam Singh Muhammad Ajab Uddin Dr. Radeshyam Yumnam Sorok Haipam Rajan Singh Atum Mazang Manada Hanga Ladluita Ajawi Kamataya Pau Bing Manipur Jal Jivan Mission Li Magamashung MP Dr. Akoy Jam Penhaira Official Beneficiary Dada Yangkaza Kavai Yarili Kasathaira Manipuri Lintoy Janambam na Junior Judo World Championship Li Medal Yui Kare Indian nga Sahara Ajiwi Pau Hiling Achang Haira Pau nga nada klay Nathum saikorali ring kapha kalakam hai zimik shong sa serna